poleti u svijet knjiga na početku nove sezone. Festival svjetske književnosti od 31. kolovoza do 4. rujna. Doživi najbolje svjetske pisce u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, knjižari Fraktura i galeriji Kranjčar. Festival svjetske književnosti ove godine organiziramo u partnerstvu sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu. Svi događaji održavat će se u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, knjižari Fraktura, te ćemo imati izložbu u galeriji Kranjčar, izložbu fotografija, portreti pisaca Ante Magzana. Ono što je važno za naglasiti, dakle, sam festival otvara se 31. kolovoza, otvara ga jedna od najvažnijih škotskih spisateljica, rekao bih i suvremenih evropskih, dakle Kapka Kasabova, autorica bugarskog porijekla koja živi u Škotskoj, piše na engleskom i govori o bitnim evropskim temama. Sve ukupno, dakle, uz Kapku Kasabovu na samom festivalu imamo više od 80 autora, pisaca, prevoditelja, književnih kritičara, urednika koji gostuju na samom festivalu. Dolaze nam autori iz 16 evropskih zemalja. Teško je to sada reći, pošto sam ja to fotografirao u veoma malo vremena. 3 do 4 minute sam imao za svakoga gdje bi ja napravio oko 6-7 portreta. Znate, na Festivalu svjetske književnosti je velika gužva, nema vremena, književnici znaju kasniti. To ja bih odvukao na brzinu na neku poziciju na kojoj bi mogao imati dobar background i dobro svjetlo i onda bih probao napraviti što bolje fotografije. Bilo je također trenutaka gdje književnici su dosta kasnili, onda bih ja u te 2-3 minute napravio dosta portreta, onda su oni htjeli jer su već kasnili na promociju, pa bi im ja onda rekao ne brinite se, neće početi bez vas, jer ipak ste vi glavni, onda tako da su neke promocije znale biti malo kasnije. Festival se sprema već jako dugo, naravno počinje se uvijek spremati čim završi prethodni festival. Ono što je, dakle, nekakav 5. i 6. mjesec kada se finalizira program je jako važan i onda ova zadnja 2-3 tjedna prije samog početka festivala, tada mi imamo zapravo najviše posla, a kada sam festival krene sa otvaranjem, tada je brod porinut i mi smo sretni, dakle zadovoljni smo za sada, dakle možemo vidjeti da je i medijski odjek dobar, da se ulaznice kupuju, svi autori dolaze za sada kuc i ja vjerujem da će zapravo zagrebačka i hrvatska publika sa pravom uživati u svjetskim imenima ovdje na Festivalu svjetske književnosti. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu je zapravo središnja institucija kulture u Hrvatskoj. Mene jako veseli da je intendantica Ilva Hraste Soče, njezin tim, prepoznala važnost festivala i da smo ušli u taj jedan partnerski odnos u kojem zapravo i dijelimo publiku i nekakva zanimanja i ono što je bitno. Pri tome, dakle, Festival svjetske književnosti je kroz proteklih 12 godina, ovo je 13. izdanje, pokazao da zapravo dovodi ponajbolja imena svjetske književnosti, da dovodimo s jedne strane etablirana imena, s druge strane zvijezde u nastajanju. The book is about very real situations and very real people and a way of life that I was particularly interested in, which is why I wanted to experience it. Because
I always write from experience rather than from an idea. And it's true that urban life is very limited, and the kind of life that shepherds and farmers of this type, the pastoral farmers, as opposed to industrial farmers, the pastoral farmers and shepherds have a life that is in harmony with nature, and that's why I think it's so important to know about it, if possible for us to experience it a little bit, and to support it in every way we can, because it's actually a very ecological way of life. I learned all of this, I'm not an ecologist. I learned it from practice, from what I saw, from what I learned, and it's like another world. I learned so much about different breeds of sheep and dogs, especially the ancient breeds that we still have in the Balkans. We call it inhuman world, but I think that's wrong. We should call it the more than human world, because we are a small part actually of creation, and living with animals in that way really taught me many things, because when you have grazing animals, you have a mission. You're not a tourist in the mountain. You're not just going for the weekend, to climb to the top of the mountain and come back and take a selfie. It's a very different way of life. You have a mission, a purpose. It's very hard, but it's also very uplifting, and it's meaningful. Well, in the wilderness, I got to know the worst and the best of myself, and I discovered, in extreme situations, how strong I really am. I discovered how resilient I am. Yeah, I had no idea that I could be so strong.